tubahaye ikaze abakurikiye CC Free TV. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho abanyarwandakazi beza 10. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mashya tuzajya tukugezaho buri munsi. Twihuse rero ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa ni Saranda Poetess. Uyu nguyu mwamumenye cyane muri filime nka The Secret, filime y'uruhererekane kuri YouTube. Uyu nguyu rero niwe mukobwa uza ku mwanya wa 10 mu banyarwandakazi 10 beza. Uyu Saranda rero akaba afite aba followers 6,700 n'abantu 8. Ku mwanya wa 9 turahasanga Gigi. Uyu ni umukobwa ukora kuri Isibo TV muzi nka Kate. Uyu nawe ni umukobwa uza mu banyarwanda kazi 10 beza. Uyu rero Gigi Kate nawe akaba afite aba followers 9,000 n'abantu 123. Ku mwanya wa 8 turahasanga Gaga. Uyu ni umuhanzikazi Gaga. Uyu nawe ni umunyarwanda. Gaga umutoni kuri Instagram ye akaba akurikirwa n'abantu 46,000. Twihuse rero ku mwanya wa 7 turahasanga Asia Umutoni. Uyu nguyu mwamumenye cyane muri filime y'uruhererekane Seburikoko. Uyu nguyu Asia rero akaba afite aba followers 25,000 kuri Instagram ye. Uyu nawe rero akabaza mu bakobwa 10 beza. Tudatinze rero twihuse ku mwanya wa 6 turahasanga umukobwa Aline. Uyu nguyu mwamumenye muri filime y'uruhererekane Bamenya. Uyu nguyu kuri Instagram ye afite aba followers 87,000. Uyu nawe rero akabaza mu banyarwandakazi 10 beza. Twihuse rero ku mwanya wa 5 turahasanga Pretty Queen. Uyu nguyu nawe mwamumenye muri filime y'uruhererekane nka City Maid na The Secret series. Uyu nawe
kuri Instagram akaba afite followers 8,792. Uyu nawe rero akabaza mu banyarwandakazi 10 beza. Umwanya wa 4 turahasanga Nadia Umutoni. Nguyu akaba ari umwana muto cyane wamenyekaniye cyane kuri Facebook. Uyu nawe rero kuri Instagram akaba afite followers 223. Uyu nawe rero akaba ari mu banyarwandakazi beza 10. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 3 turahasanga Miss Rwanda 2020. Nta wundi ni Naomi Nishimwe. Uyu nawe kuri Instagram akaba afite followers 34,400. Nawe rero akaba ari ku mwanya wa 3 Nyarwandakazi beza. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 2 turahasanga Kate Bashabe. Uyu ni umunyamideli wamenyekanye cyane. Uyu nguyu kuri Instagram akaba akurikirwa n'abandi 484. Uyu nguyu akaba ari umunyamideli wibera i Burayi. Twihuse cyane rero muribaza muti kwese ku mwanya wa mbere n'induza ku mwanya wa mbere mu banyarwandakazi beza. Uwo nta wundi ni Shadibu. Uyu nguyu nta utamuzi. Uyu yarabiciye biracika. Uyu rero niwe uza ku mwanya wa mbere. Hari igitekerezo ufuza kutugezaho wandika hasi muri comment. Hari uwo wakunze ushaka na nimero ye nayo twandikiraho muri comment tubashe kuba twayikugezaho. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo uyikande kuri CC3 TV. Muzacikwe n'ibiganiro by'ubutaha. Tuzagukorera top 10. Ciao.